Twende na kukwatia ni imwe kuma vanthini wa studio sia Mutongoi FM na muthenya no munthi twenda kukunikila unenanya we mwana vyu muthenyani wa munthi nyanita wa Jeremia Mutua wenda mbite Kizito mwene power na ni muthenya no munthi twende na kunena yulu wa ukunoa wa Luku wanzeve kwa nema atwithia twikunikila yulu wa maundu makonetie ukunikili wanzeve na maundu makonetie ukunoa wa Luku wa inzeve isu ito na muno twithia twikunikila kuya ukambani kwitu kana ukamba witu ila kwethia kwina mbua mabinda mengi wethia kwina mafuriko ukethia kwina andu wiwe matwa iwe miunde twaiwe na ende wethia twikunikila kwa bakubibyo ni na mutaalamu andeni wa studio ne kana wethia ni twa kula nyaye yoy ila twethia landeni wa maundu tano nundu yu kwangelekanyo yuko kundu kuya wenda ukethia ila kwina dhano kwina sua yingi na kwekindu kisa kwithia kimite bo lakini mbua yo wethia kwina mafuriko twendo manai maundu ma muthembosu maita wane chao naende twikunikilo nini yulua undu waliukosu wanzebe wethia we ukono munene kwa andu ala mabanda kana ni masito na studio ndi nyoka ni na mutaalamu ulai ni gwenda kana wethia niwe weta esito yake ni kana kuma utwambie unenanya witu muthenyani wa munthi karibu sana ngukulele kana uthenge microphone yaku andikana withie nitwa ambia unenanya witu muthenyani wa munthi twimwe nenda nikana utami mwithukisia na musiesia witu masito maku nikana kuma utwambie unenanya witu na bala withia wa Asante Jeremia nita wa Joseph Mongela Munyoki na ndukuma na ishirika ite ya kiserikali ila itawa Inades Formation Kenya tiva na mohisi maitu ku masaku na nituthukuma ukambani witu wa masaku Kitui Makueni na pia nituthukuma Kajiado kwa azini mama sito makwa bwana Jeremia yes na ni mubeano ndo akutunengo mwana tukonena ni wa mokuno alamethi to sana sana upande huo kambani witu nundu wa Luku wanzebe yes yeah nenda kana ile mtu ambaye kunikila yana tuweta ukunikili wanzebe withia wetetu kwa sindu siki wathukanyo lakini ndio ambapo sisi yulu wa ila ito climate change ila tu asa climate change kana wa Luku wanzebe withia atuimaanisha chao yu kwa kisongo climate change ila na kikambane uvenduku wa Luku wanzebe nikana ni nzia ila tire atalamu mayona uvinduku ula withitwe katika mitalatala ya mbua na mitalatala ya sua wongeleku wa uvyugu wasisia muno sana sana ile ita wa comparison kana gusiane sia ibinda ya ina gute ne ibinda ila twe nokuona kwino vinduku ula munene kindu chambe mbua ne anivie nela yesa kukwatikana mbingi yeta wanangiko otondu tonie katika mwezi wa March ila tanziye mbwene yetu wa mamu kana March, April, May rainfall ila neombua ila tumeta mbua ya huwa kwa huwa toto sisi ubendukula withito kwa wanzebe ni kwisila mbwane the levels of temperature kana uvyubula withito kwa na usituwe ula wita wa Luku ula wonekanite ni ataalamu na withitwo withinyo emi na ticho gitume munde tiba nikenda tunena nyoki kindu nyo chuchu ila tuenela yulu wa bondu makonetie climate change na uimi ino si na relationship myao kana si nangwata niyo iva uimi sana sana tuineno bande uwa ukambani aini maitu matengemea mbua wathiku ithia mwemi ukumithia liu wake kana neki yake ni mwemiola either wina vina wa usovya kiwu chake kana we bakuve na nzia sio ndesi yake uta mbusi kana masilanga kwa aini maitu matengemea mbua ila yuma ila tu kwasia already kana ni bindukite kwa unicho kitumi tu kwasia mbua na uwemi nilikanite kana climate change na uwemi nilikanite yeah nitunaonie kundu gwikirukany'o ukambani witu ina yembua ya mbekuwa wethia kwina mafuriko kuongea na kiwuni cha likile miundani kiaisa kunya yo ina tukwasia
climate change na maundu mane makindu kiki tona ku affect ni mayitu ata wasisia ubo wa Luke Wanzebe na ni mayitu sana sana counties itatu sio kambani kwi sehemu ila tusita assholes kana arid and semi arid lands kana sehemu ila sietha na umu wasio na wasisia mabinda maingi ila kwethi wanasua kindu chambe kwiva na umu la muthuku na mute ya mwingi na wanangiko waneki na leu ila kwethi wanambua na okukasio kengi itambua la yiko ila tonie o ile na nenganitwe projection ni meteorological department kana ndo alama di manzebe imana atuite kana kukethiwa nela witawa middle level medium to high level kana oila mbua ya kiasi na kundu kungi mbua mbinge na wasisia kula mbua nethiwe wi mbinge tio tayari ya sia mbone tio tayari ya sia kilungu kwinethiwe na mafuriko kwethiwa na landslides na kwethiwa miunda ya lika kiwu yisio ka kwitha itona kwikanesa nundu etha mwimi ni ebandite na liu wake okamea munda watuma na kiwu liu sine wuma ila yetawa wilting because of water logging inda ya suma mbetu nini tuenena ulua maundu makonetie soil fertility na maundu makonetie soil health tuenda shirika yetu wa BioVision tuna sisi ulua maundu ndi kiwukingi yetu na tuma muthanga utethia we productive nenda umana ila tueseria muthanga wilio ni jongo la tuona kwika nundu utona kugogelia nina banda nisiambia kutuli watu ya kutuli lakini nikola kwikala yellow ukebya ile mbemba ni atinga ukebya si mboso nisia kwatika no thina usu ile tunde na yulwa mundu makonetie umuthanga nundu kiwucho kakilika muthangani kana mbwa yo kiwukilika muthangani no wi nani wiwite mbinge ni chakela mwimi waleta kweka kindu chambe nitaileta kumana aini maitu nenda mumanekana muthanga ni withayo muthanga ni withayo na nicho kitimi utona kwithia ve kindu kibunthi ni kithayo ta mwindhoe kou tasie ila twaendeana kuthinia muthanga na tasie for example uchiwa kulia bo wakiwu kiwichoka cha tuma na muthangani kindu chambe ni kika kila kitawa kisungu leaching kana kikathesia ila nutrients ila itumika ni mimea yitu ikathea ndio kethia siebikika kingi ila kwethanela water logging kanela kwa flood kanela kwa uswana kigu muthangani no twindu tula twirabundi ni twendeana kuumia tungitukakwa kila kingi kithinitio muthanga no tumiu wa chemicals ila tutumia nyimaitu na watato sisia nzia ila tukweto sovia maleu maitu tetumia ila sito conventional chemicals kana ndawa ila tuthowo kundukani ile ni tukuitumia ugethia ni sietha si over used kana si excess twatumia binda yasa twatumia mbingi nundu ukasisia andu aingi maitumia kanuni ile ngwetetoko eba no meutumia ndawa ithite shirika tu ya CI tisisi tusioka kuwema wenio la withayo ila ita agroecology tisioke kila chai chate ne cheta agroecology na niti isini tona kutethia nundu ni kubosia muthangosu nundu ni weta yu muthangosu wa mina kwithiwa wabikia bandu gukwa ndutona kutethesia kuoya mimea nundu muthanga no ukusa hata ila taendea na kutumia sindu isu etha tikwaze no wiye kunyinga fertilizer weze mingi maiza kukwata nundu muthangosu utengemea nyo fertilizer wisaba pata ingo fertilizer tito ndutona kuwethia mumea wagwa no nitisi kana benzi ila nzio tutona kuwethia mimea yitu kwizila organic fertilizers kana nzi ila tutona kuwethia mimea yitu kwizila mbolea ila si thayo ila tusita afu for example farm yard manure organic manure ila si akwe ila tisine mwini nuto na kwiseovesia kwa nditi weto kwa muthanga na kiwu ni kithina cia muthanga nundu ni chaasya ila zitoa minerals kana mandini ala maisawa ni mete yitu ni matheagwa ni kiwu chu na indi tasio katasisia kila kingi tasisia bo wa utume metumile mithuku ya ndawa chuni kingi kitona
kietete mathina miundani yitu nenda twambe kuma umundani twambe usisia ama withululuko maitu na miunda yitu kila vinda va Kenya generally kila vinda va Kenya mbua yewa withia kwina mafuriko na wikalanga wewa kwethwa kwina munyao kwithia kwalika munyao mbosi situ ni siangala na withia kwina maundu makonetie kiwo kwithia kiteko kana level sia kiwo na kumbosi ndukelia nikitheiye na kungia na mbosi ikangala ndisi ni chao kila twalite kwika ivita mbahando kwikiria kana mawithio luluko maitu nimethwa mesawa kusumi ila itawa climate ukethia climate kitu kino ya ki affected ni kana withia twina alika moisio ni wa mboso yu tesisi obo wa mawithio luluko maitu bwana Jeremia yes na muimi witu lo twetukizi ni kana kindu chambe ivita andu ndino twi ni bote beta the common hearth the common home kila mundu wonde ulanga iwa mombie eba andino na kindu chambe watozia twindika Biblia no banini nikana mundu ombiwe na atwa mundani nikenda ka usovye ko withi time nye na kunjeremia yes tailite kwamba kwisilia yo ni tuende na usovya kila ta nengiwe nengai chambe ilolika kithekani ukenga miti wiba wekata yitu isisi obo sobi wa mawete loko maitu kindu chambe kileite te shirika ya Inades ti promote ya nikila tumeta conservation witha ya sia kana tisisye tusubi balatwe kwisila kubanda miti na miti ni ubandela yakoya ni ubanda miti la yakithekani na ti lazima ukathikunya miti na kugo South Africa ni ubanda mululwe ni ubanda mwa nundu miti isi yonde ni tona kweyo mesia chao umula wikuyo kambani kwitu kila kingi yes. ni ubo wa kusubia mubanga ni teata ila tukwete kuima kindu chambe ela wima bandu batheu nikiutenza mutau ukakwatia kiwu ila sita mbenzi na wazisia mwenyula usubite mubanga wake kwisilanzia ya ila yitwa soil enhancement activities kananzi ela usubia mubanga ndakosale nundu kindu chambe enza mutau ila ko wembua nini ndikwaze tu kuyembua mbingi na tizi isioka ngi no nyandu met mayaze isioka umunde lakini kwenoka umunde ndina uwa ko eba mbua ni kusioka wenyibe ela wenzite mutau na niwe sikiwicha kwikinali kile mutau ne wezi ndula wibite no kwithio nikimeuchu yes kutusubia mubanga witu kwizila kusobya nyo miunda yitu kwizila kwenza mitau kupanda miti na kutialia omuti pume undani nigenda withia ona we no waende na kwikata ila ito agroforestry ila kuemanisia na miti la yitu yebu nondo miti mingi neto na kwikalanilia na mimea yitu ko wisi nenzila ithiete shirika twende na kututia ni maito kila kingi penzi ngitu tikweto promote pe kindu kita wanzaipit nzaipit nilima lenzawa no banda abundini na kwa uwa kiwichuka ake kalikabu eba nembua nini wezi kiwini chali kabu bwana Jeremia netino wa chuma kemo mete ya lewa ukela we tofauti na lewa mundonge ulakona uyambua nini na yapi kwa hizi nenzi nyoto kwa to promote ngite shirika ya Inades Formation Kenya iyo yukwete kwaze enzawata linzawaya 2.5 by 2.5 kuveya na we banda bunde notungia mubango la yulu mayeke either match ila itwa kubunika na west ila yitwa kumunda ilo masogosia adubani zime beza masogosia azima wanama mwazi mabuti ele mabuti kaile no yona wa mino banda bunundu ni banda mbemba tasie mbemba muonza imani yu okay na nwezi isu for sure and alama practice ya chuktiketa anzaipit nezaki inga mundu okela yukundi kundu kutakula ukamba ni kwitu ile aingi mbwane uka na ikadi ukati okela mimea ya kana mbemba kama mboso kana kila bandite ni chati wale mbwa iwa mina kwenza iwe at least wana mbwa ya so ile ya bekela kimeuke bunde tiwo okay na nundu ukasisia mabinda maingi ndibutyo ndi mugamba kwa ni makuene na wewe mundu azia mbona titia leti omono yo nikitutungilila ande tosi na neti izinezaki konzi atutona kwitethesia muono ulanga yu tweteye ukatutethesia tukaketha kindu kila kingi nikijota lumile mbembani ukebe nikita lumile mbembani banda mbemba sizioka nikinjeremia ta lumile mbembani
Nundu kindu cha mbe na mukana ethi kwitu kuwo mukeu na mboso na nama no sunu yone nikalita Sudan for 5 years na kila giza okuni mukate mukate wanyo mukate huo ndo mukate ulawito wake mutu aya West Africa kila giza wa musene nikituta bindu omene yitu ogelia tigo ya mukeu na ngimba na mboso nina bandie mubia na ndia iza kuumina Jeremia nondo nake bia makunia leka sehemu kanini na ndia iza kuumina yes na ine yakulia yoke kana abandite member season Yesu nondo paingo member yasi akukwito akuki Boys West that season yes ko kilando no kulia ni maitu tisisi ina yo ndewela tubanda neziba wewe mundu wa weather atya mbwe nini no tosa ndengo tukabanda onega ndengo ndito banda no tibanda kwani tite sai edoni tisineza ki mubya no kwikira nikituta banda mubya na no leu ko isi ni sindila aini maitu na mailete kuendea na kwisilia nondo cho kitu kwasia climate change kana walio kuanzebe ni chaguo okay nende mwithukisi atwende na kunena ilo mundu makonetie ukuno wa walikuwa nzebe akwa ni ma bumu ndani kwaku nende sino wende sewe nzimu tu ila tuwa kutumia kukamba ni kwitu ukevya at least onega abo gotia la muono wa mbua kwa kumundani ni wake na atwa simu ngelo ntwarebe ilo ange wasiki mabakanyo ila wailete kwikale kana kwikile kana muthanga waku ni wethe we sawa ethewe bandu wikalete ethyo bundu mbua yoki uchuka kwa wingi no tuwa twinze mbezi ni kana ile mtu akwata kiwukiu na wewe mwenda ito ndina kuwa ni kiwu na noya tuwa kana muthanga ito kana muthanga ito wewe awithayo ndio ni wewe awenda midudu kundene ene no atobene sebi kana twathi kusobya muthanga witu ona ngetha itu miundani ilwa isa wasawa na ndani kana ile na nenga gwethukesia ndatika kana ile na kulia na isema kulia la ukulete andeni wa SMS itu ya 23915 na watoneka ningwisa na ngosa simu batoneka nikanele na kule kwenda kule mtaalamu itu mundu kuitwa Joseph wa Munyoki omukule akase good morning Kizito good morning to akasia nyene siaisi ninga likosia Kitui West kule mtaalamu ati kundukula mete ya temwevu ya vela toilet kwikata nundu kukuitu kutinda mbuga ya nangete malelo ona ya nangete miunda hito eke nito zo matabi ulo yake na sandi mwedukesya nondo kule yu eta wasabi kumba kalikosia Kitui West sami Kitui West neto thoko maguta ishirika ya Inland Formation Kenya na tito kwisila ila itawa upper and lower mwitasiano watershed na kila tukweto thuthia aimi maitu kunikana mose mitila loko omitila ya kawaida ila ya kawaida tupande mitesu na be kindu kingi tukita FMNR kana Farmer Managed Natural Resource Management ila tukwazi ebe wenda kunangu ndukateme moto yonde na utemongaba Jesu nenzie moto kweta kuthuthia okay enda ongundu kati ndo kamene mutiwe eba ni makando kateme moto yonde na utemongaba ukatia ketekende ndio uwatemani kugunyonya ukabonge thongwa ko nzianzo ya kusubia kula kwatemiwe miti eba ni mangalata tisio keta kindu chambe ni tubande miti kindu cha kele ni tubande neki bwana Jeremia niweze kana neki mbesa ko aini maitu na eni mwesisye kula kwina miana tutona bando neki yes tubande neki na tuikaekane na waje ikalebu titeme tuiye eniki titeme tuiye ni tukweta kwika ila tukweta promote ila itawa conservation yes kana kuyenyeki ito kuyenyeki ito ni kwikata kindu cha mbe myake bando tona meya na nuko atia ukasisi yo mwaka wegwitina no ni andu ala maitha cia indo tia tu imaitu amasai yes mayete indo ku ukambani yone kimanaeti ni kwitha kwi neki ya kuithi okay mundu lo na ina neki pandu unai atona kwata ko bwana Sami tupande neki kuku mangalatane tupande metela yitu tisi itona kwekeka kuje ilulwe yes kuje ila sieta wa ila tupanda na nezi izi ni metito na kwekeka nesa netoka kumesia ona umu ola weko no bande ni kula weko
wanzebe. Okay, na ndi mwithikisia ni mwendo wa saa ile na ndi twenda kukwata vilingi wa mauvo abandi ni wa Mutongo FM na ndi ngio tunga ngaliko ya kele wa musiaisi wa Mutongo TV nikanoka kwa tene na ke Robert wa Mutuku ndini wa Israela tutoka kukondwa usio wa Biovision Africa Trust kwendi oyunda tika mudhu ite basa tulia twekina ngaliko ingiri kana wewe na kumithikisia abinga likono niwende ya kuwa kinija kilawo mbaniwe ngaliko ya Biovision African Trust kondo wasio wa kilungu kiu cha kilimo hai ndi kwa oyu mbirikile kana wewe na kutongia ngobea bwana Joseph Munyoki anondo akwili kwa tena ituto kumanda muthenya ungi nikana ukyoto elanje mbeyange yulu wa mondo makonetie mawali kuma kunikili mawali kuma nzewe ondumwe na mondo makonetie ni mobea. Asante bwana Jeremiah nundo otunenga mwana ivyeta ishirika ya ina Transformation Kenya kuko nena ni na imi maitu na nitu mabikio kwa Islam metalatala na project ilati nazio oina tetokuma upande oziwa Kitui Makueni Machakos na Kajiado. Asante sana. Thank you very much. Na ndio mwithikisia kwa hiyo kwa tena ke Purity wa Munyao akwete vilingi wa mavoko kuvi mwendo wa saa ile tiwanesa ni sogeletie tena wa kwa tena ke Robert Mutuku ndeni wa Israel. Inu ni Mutongo TV. KIPS Technical College ni